In the Bankulu. Bantwana bakaNkulunkulu ngithunyiwe izwi lasezulwini ukuthi angikhulume ngase ngikhulume kubantwana bakaNkulunkulu. Ngithi-ke nami ngicela kuye uJehova ngiphiwe nguye engizokusho kubantwana bakhe. Ngingazikhulumeli okwami, ngikhulume lokho engikwazikho nengakuzwakho nengubonile futhi kwenzeka. Bantwana bakaNkulunkulu angizokhuluma ngokuningi. Ngizokhuluma nje kakhulukazi ngalomuzi leli khaya isikulo. Umuzi omdala lona wabakhona. Ukuthi ukwaba nesikhathi lapha oba sengathi uyafa khona, uyaphela. Kwase kukhohlakala ukuthi okashembe kakupheli. Ungakuqeda umuntu kodwa okashembe ngeke ukuqede. Isho ngathi kunyathelo ukuqedile okashembe kuyavuka futhi kuphile. Njengoba lo muzi wavuka ekufeni uyaphila namhlanje. Namhlanje uJehova lethe umhlangano phakathi kwalomuzi. Nani ngaphuphi ukuthi nibuya ningene la. Namhlanje nibonile impuza njengoba nibangaka nje uNkulunkulu wethu simemele lapha empuza. Angazi ukuthi ngizokhuluma ngithini ngoba kuthathe ukuthi angigxume nje kuphela ukujabula enginakho. Into yenzeke wena ubungazi mhlawumbe ubuke wena umuntu wasemhlabeni uthi ingabe kobuye kuphinde kwenzeke indoko. Kodwa uNkulunkulu ebazi ukuthi ubhekephi uyokwenza nini ngesikhathi esinjani. Bantwana bakaShembe ngizoke ngikhuluma nje lapha sekususiwe lo muzi. Subhidliziwe. Umfundisi umbuyazi Maganda bamazingo Maganda. Selithathile ilada la walikhipha wathi hayi ngeke babhidlize indlu phezulu kwaNkulunkulu bemboze ngibuka ungcono likhiphe ilada ngihamba nalo. Sebe yentambanana lapha basiwa khona. Uyobika ke ukuthi sebehambile. Sebe sentambanana. Uma lezo nsuku kwakusondela ukuthi inyanga yezulu izoya okwenza umhlangano wesikhumbuzo kwaMdedele lapho sekuthiwa kwaMdedele khona manje. Lelo gama ke abantwana bakaNkulunkulu lo lezwa ukuthi la qhamuka kanjani. Hamba umhlangano yale mayifika inyanga yezulu le lapho sithi kwaMdedele khona ithi nithi kuphi la. Uthi umbuyazi umfundisi khona lesikhathi baba sithi lapha kusempuza ngoba impuza yasuka yabayiqeda belungu. Sathi silithatha igama sathi ke silishiye sahamba nalo igama seza la intambanana lapha sesikhona. Ibambelele eminyango esuma inyama ngayizulu ibambelele eminyango ngithi hayi akunjalo akhona impuza la. Impuza ikhona. Impuza ikhona. Wena mfundisi bengafanele ulithathe leli lada kufanele uliyeke babhidlize indlu yelada phezulu kwalo. Sabukana emehlweni ngangikhona lapha inyanga yezulu khuluma njalo. Sabukana emehlweni ngithini manje inyanga yezulu. Ithi bekobhidliza ilade uNkulunkulu wethu ebaluleke kangaka bekobhidliza indlu ibhidlize phezulu uthi befanele uliyeke. Kube nje ukhuluma nje lapha ilada kalikho. Uthi ke ithi inyanga yezulu la lapha mfundisi. Impuza ikhona. Leli gama aliphindele kubo kwale impuza. Aliphindele impuza leli gama impuza ikhona. La kukwamdedele ngoba nidedele uJehova wangena. Esho njalo inyanga yezulu. Yayihleke thina siyabukana thina uthini inyanga yezulu ithini manje. Nathi ithi impuza ikhona. Tileli gama nje la akukhona impuza la. Ukwamdedele ngoba nidedele uJehova wangena. Ithi ke mina lo ngophindele impuza.
ithi mina ngophindele impuza mina ngoyimpuza ngoba impuza ikhona siyabukana njalo ngoba phela ibhunu masetsheli yayihla indawo injengengwenya masibamba umuntu ubuyiswa ushembe kuphela umuntu mayibanjwe ingwenya hayi omunye umuntu usithi uthini ubaba uthi impuza ikhona amabhunu nganahlomila izingovolo lapha akafunda ukuthi impuza ushembe batala maNkulunkulu ngenye into ongeke uyazi ukuthi ungayifanisa nani kuthi khona lapho bayalwa ngapha kuyakhulunywa lapho umshumayeli phansi phezulu njoba namuzwe ekhuluma lapho ukuthi wake wawuhlanyela la ehlathini umshumayeli wala ekhaya kwathiwa uyahlanya waba uhlanyela la ehlathini wazohlala yedwa la ehlathini ukuthi atsizwa siyafuneka eRichards Bay nomfundisi ucele ngihamba naye kumfundisi ucele sengiyamphelekezela ke sihamba umasipala funeka bonke abantu balapha babekhuluma ikomiti la sekwase kunekomiti la elifonywe likhuluma indaba yala saya lapha umasipala phansi lapha sabathi khona kuseMerency akuse Richards Bay lapho thina besithi Richards Bay nansi Richards Bay base beyibuyisa lapha bathi iRichards Bay thina besithi kuse 14 la mawugibela ibhasi ngithi yokwehle 14 wawune stop lapha kuthiwa 14 sasiduma kakhulu leso stop sithi ngiyokwehle 14 saya lapha masipala siyafika amabhunu abuthene laphana eholo kubuthwene kuthule kutheduze sathi singena nomfundisi ucala singena nabo umthiyana umshumayeli umthiyana wayekhona nabanye babekhona sangena hlangano hayi wawubanje umhlangano kanti kuzokhulunywa indaba enkulu ushembu sehambile wala nabelungu wakhuluma waqeda ukuthi bazothini benze njani thina sazi bazothini ke namhlanje ngoba kufuneka le yampuza mase kukhulunywa bathatha imap bayayazi abantu imap iphepha elikhulu lapho libhalizwe ibalazwe ngamanye amazwi ngasho njalo base belikhoma lapho odongeni sibuka yonke iNatal leni ukuthi imi kanjani nansi iNatal balikhoma odongeni bathi niyabona la sathi siyabona namhlanje sizobuyisa indawo kaShembe sabukana emehlweni sathi bathini lokho balale baphupha kwasekwenze njani bathini namhlanje bathi namhlanje silethe indawo kaShembe base beyikhomba ibalazwe base bezisho bathi nakho nansi impuza bayibiza ukuthi impuza hill ngoba nakho ithanda bayigquma kancane bathi impuza hill le bathi sibuyise yona namhlanje eKaShembe sibuyisa yonke njengoba injalo uShembe futhi angiyazi ithe inyanga izulu mina ngophindele impuza ikhona thina sithi kudala belungu beyihlakazile yaphela indaba yempuza kodwa ithi inyanga izulu impuza ikhona mina ngobuyela impuza mina ishiya ihlekela babe ubekhomba njalo bethi nansi ngasuma lapha bangangikhona wawuphendula nje ma unokukhuluma ukuthi mina siyayibona imap le abanye abayanga phela ezikoleni abakuboni lokho enokudwebela singayibona thina oba ngaya esikoleni ngathi kubuka ingakhuzane lezi zakhona ngiyakwazi kodwa bakhona abangazi ukuthi nikhombani la kwavunyelwana kwase kuvunywa ukuthi ngithatha imoto kuziwa sase sisala impuza sisehlathini la zayidunyelwa nalobani wayengena emotweni yakhe zayiduma zayizizimoto zisala impuza sasifika sayisima lapha khona indawo eyihlathane eyiparki engapho masuzongena la ingapha esandleni sokunxele lapho uShembe wayefika guqe khona uma ezongena la impuza wayethi uma ezongena la impuza aqala afika guqe lapha kwethulo lezitsha lapha ahlale ame lapha bese yangena wenze njalo uShembe bathi nalendawo uShembe wayiguqa la uma ezongena la namhlanje siyayibuyisela kuShembe
inamasayithi ayisithupha leya ndawo. Uma ungakho izindlu lapho ngaphuma amasayithi awu6. Basho njalo kusekusho bona sitshelwa amasayithi ala awu6. Le ndawo manje ngayakha kophuma izindlu eziwu6. Basuka lapho seze sangweni la kufanele singene la. Asibange sangena la. Ase siphuma ngapha. Zungeleza sithi sathi simaqonda nala lapho babamkhulu wayefika wele bese ekhuphuka engena khona sasesima lapho. Bathi ke indawo kaShembe yonke le iyehlanga lo khona umhosho lapho ongathi uwela umfula owehla njalo ushone phansi uwehla ushona uthi iziyongena emzingazi kunomzingazi lapho abazi khona umfula ukuthiwa umzingazi la owela kho mawuya ngale kithi emkayideni mawuwela la ngale kombonaphi uthi ke bathi ke abelungu yonke lena siyibuyisela kuShembe indawo kaShembe yonke le nale siguqo le kuthiwa eguqa uShembe wayefika phumulela siyibuyisela kuShembe kwaseke ngoba yiso lokubuyela ndawo kuzokuba sesontweni kwabonakala ukuthi ngoba bazobe besonto lapho kwabantu bale ntambana base behleshulwa abantu le ntambana nabanye nje abantu babona belapha nje kwathiwa laba abantu bona bazosonta la sawe ngene nje manje awusonti ngane impuza ngoba impuza yabuya wathi uhamba impuza ya uShembe owalwela le ndawo iyabuya konke uShembe owayekushilo la kwenza ngoba ukususwa kwabantu la beze besuka nje babele nabanye intambane bengabuyanga ngoba phela indawo isincane bengeke besabuya bonke wayishilo uShembe washe fika kulelizwe wayehle empangeni lapha estation bese ewela ngeenyawo wathi ehla nje ewela la ngeenyawo wasethi bathi abami ngibona isandla somlungu la ngoba abantu ke babebuye bathi ungathi kuyaphika kancane uthi uShembe ngibona isandla somlungu baba mkusho njalo ngibona isandla somlungu lapho bathi abami uyaqhubeka ukuthi nina nohamba banisuse lapho bena bonisusa la ngoba nedolobha la utshela abantu into kuphele 50 years kuya ku 60 years kungakanyakazeki abantu baqala ukunyakaza basho bathi washo uShembe wabatshela lokuthi eselapha kondawo kuthiwa kusebhizolo khona isiteshi kuthiwa sebhizolo lapho wathi la ekhomba ichweba le khona inyoka enkulu eyophuma la iyogijima idlule la ubiza isitimela lesi sithatha manje sibiza ngenyoka uthi kuyophuma inyoka enkulu la eyogijima bathi abantu uthini manje phela ubuye bese ekhuluma okunye uthi kuyophuma inyoka lapho yobiphuma yapi lapho lesi sitimela sobe siyapi le kodwa isitimela sokhuphuka into abasokhuphuka kanjani entabeni lesitimela isitimela sikhona namhlanje siyagijima kwasho uShembe sithi ubani lowo umashe izinto zenzeka isitimela sikhona wathi nina nosuka la ngoba isikhathi lapho nosuswa khona nambala kube njalo abantu sebesuswa la kodwa la selibakhona leliyathemba owayelishilo wathi mayifika lapha ezantsi ngoba wabatshela wazofika ezantsi lapha elwandle la besithi thina iRichards Bay khona wabatshela bonke laba abantu ababakhe lapha ukuthi nina lapha nosuka nina nonke la wathi mayifika siya ngasemkayiteni lapha wathi nina nothi imithwalo seniyethwele emakhanda bese kuthiwa hlalani phansi anisayindawo kwenzekile lokho bantwana kaNkulunkulu ngiyajabula nje ngoba lento ngangizwa mina beyisho kodwa ngiyibonile yonke iyenzekile wathi la njengoba siwela phansi nje la kwakusawela phansi ngobhukudwe emfuleni lapha kunehlabathi ngamali nile njalo kugcwale leyo mfula uwelwe khona uthi yobusubuza ukuthi kuphi la nobe senihamba phezulu namhlanje sihamba phezulu mawuthatha imoto manje uyangapha kithi uzohamba phezulu umfula ubuka phansi kwasho bani kwasho yena uShembe kwenzeka into owayishoko akukho owakusho kungenzeka lana wathi nini imithwalo noyithatha nibeka emakhanda kodwa sisemakhanda bese kuthiwa yethuleni anisayinda kwenzeke ngithi ekhaya mina ngangosukakho ngahamba asakhiwa amagogoko lapho sizongena khona eBhukanani nangu umfundisi uyawazi lawo magogoko ayakhelwe thina bakwaMbonambi kuthiwa siyongena lapho
kodwa ngake ngithi ma kuba ngishayela ibhasi lesikhathi ngidlula ngakhona eBuchanan ngishayela ibhasi ngithi ngiyawabuka amagogo ukuthi awunako umhlobo bangcono baba ngoba bafe endaweni yabo ezweni labo thina sesofela kwenye indawo singayazi indawo enje ugwadule kanje kodwa bese ngithi kodwa mabethi wathi ubaba mkhulu imithwalo nothi senithwele emakhanda bese kuthiwa yethuleni lelo themba nje mfwe mbambelele ukuthi asikakuboni kuzokwenzeka lokho sothi sesithwele ukuthi asiyethule kanti kuzokwenzeka ngempela ngizoyithula nami imithwalo ngempela kwabanjalo kwathi sekuthiwa sihamba amagogo ngathi mbona kwakuhluma utshani amagogogweni kwakusekhama utshani sekuqhamuka kuyaphula utshani wangapha makusehlobo sekuqhamuka ngalamawindana babe wenzile utshani kuthiwa mathi dlula khona ngebhasi bethi abantu kuthiwa abantu bakwambonamba bese ngidawu uNkulunkulu wami mvele ngithandaza dawu ubani kodwa uzofela emagogogweni lapho sizosemagogweni sizokwenza sishiya indawo enhle kangaka sisinje siye endaweni enjengale kanti uNkulunkulu uyasihlelile yena nambala kwenzeka ushembe lokwayibushilo baba mkhulu kwenzeka konke akukho kwenzekanga wathi bona khela imigwaqo la nogijima etiyeleni uma uya ngapha kithi ugijima etiyeleni uzongena le emakhaya itiyele lisemakhaya ulibuka kanje lashiwo ubaba mkhulu wathi nina bona khela imigwaqo begcineni komgwaqo lapho ufugcine khona bobe sebakha ifemu ikhona ifemu RPM enkulu ifemu lapho eqasha abantu abaningi ngabe ngathi ithatha abantu abaningi ngaka le afemu le eqashe lapha iyashiwa ushembe wayibona into abaziyaqinisa kasilutho mina kambala lokubala ngamikho emhlabeni ngoba sengigugile nje hawu kodwa konke owakusho kwafezeka manje thina abantu ke masithi thina uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu basuke sebethanda ukuphika inkani alithina sisho ngento esiyibonakho nento eyenzakalakho kithi uma umNazaretha nje ushembe uthi hlala ethembeni kuzokwenzeka ofisa ukuthi kwenzeke kuphela kunye batwana baNkulunkulu okufunekakho asiziphathe kahle asenze ukufunwa ushembe asingenze ukuphambene noshembe masenza nje ushembe akufunakho ngizobona yonke into izolunga akukho ngeke thina asiswele washo se ilanga lamalanga selithi asiyeke amabhasi lesihamba ngawo sibhekelele ephakameni la ye azayifuni lezi zinto zamandile shiyani lento phansi bayithenga abantu imoto ngathi bufula upompi unobani wathenga imoto nobani wathenga imoto unyaka olana zakhamba kanti abantu bebenemali kangaka seshilo umnikazi wezinto seshilo ukuthi semfuna ukuthi manje kwenzeka njengoba eshilo batwana baNkulunkulu kimi lo muzi ufana nephupho ngoba ngangazi ukuthi mina ubekuqela impuza la umuzi umlungu eseyithathile indawo umlungu maseyithatha indawo kuwe wena akabuya ibuyise phezulu kwento umlungu ayithandaka akuphi imali kanye nendawo sebeyithathile indawo basho ukuthi kuzoba ukuthi babethi kuzoba isiqiwula engasazike ngoba bagcina sebethi asikayibulala imithi sesingena ushembe seyibuyisile indawo yakhe bathi hayi ningayibulala imithi ngoba kofika belungu baphesheya bebuke inakhuzana siyamahlathi engaka sizoqaba singene ngaphansi thina asifuni ukuthi sibulale amahlathi kodwa sizofuna ukungena ushembe umozo uthi kavinjelwa akavinjelwa ngavinjelwa ngempela ngoba ngeke uvimbe uqamba sibeni masuye sibeni okubamba ngefosi kabe ungene phakathi sibeni awuhlali ungami ngasempuleni masuthi uyempuleni usuthi uyawuvimbela uzoyibona ufana noma kunjalo ke batwana baNkulunkulu ushembe seqonda ukubuyisa lo muzi namhlanje kimi njengomuntu nje ophuphakho engazi ukuthi ngathini ngabonga ngithini mangibona namhlanje kuthiwa khona umhlangano la eMpoza indawo engangayiphi ufika nje uyibonela inkawu kuphela la nazo lapha zikhona ke inkawu la
noma ziyadeda ke seyibona ushembe zithi ukukhela ngoba kayihluphi inkawu ikhona ibhodo ziliginqa manje phansi lichitheke zilinde liphole zithathe ezikufunayo kodwa ziyaxola sekungena uNkulunkulu phakathi kwalomuzi bantwana bakaShembe sithandile ngazi ukuthi singabonga sithini uthe wema sekukhulunywa lapha esesho sekuthiwa makamemeza ukubangela ukuthi umhlangano wesikhumbuzo leyo sikabamkhuluza la mina bathi bejomba abantu ngavele ukuthi mbo phansi ngobuso ngamboze kaphansi ngobuso khona lapha ngathi nje mbo ngobuso ngacabanga ngathi Shembe sonikwa uwamandla baba uwena yokwenza lo yamuzi mawuthi uyalapha sipha amandla Shembe ukuba sikwazi lo wamhlangano ungene siusingathe senze ukufanele ukuthi kwenzeke kasazi ke uNkulunkulu ukubona kwethu sithi sizamile lokho besikuzama kodwa wona sisawulolonga sisazokulolonga amen uNkulunkulu uzosinika manje sizokulolonga wona lo musi uyobona mawufika ngalowo nyaka uyofika ngawo la ukuthi kobe kunjani la uyoyibonela nje nawe ukuthi hayi ukushintshila kuseyikho lokho engakubona ngaleliya la uyobona mawufika ngoba asilele uNkulunkulu wethu uthanda izinto ezinhle amen ungenzi ukuchitha icala mawenzela uShembe uma wenzela uShembe yenza uwenze ngakho konke okusemandleni nakho ungasho ukuthi le mali hayi imali yakho uzoyenzani imali ubani kanti osinika imali oba sinikwa uShembe amen imali sima uba nayo uyathana zihambe uyocela imali kuShembe uShembe ethi inkosi kubusise uthola imali manje ke masizoyeka ukwenza izinto ezinhle senzele uShembe esenzele izinto ezinkulu kangaka ngiyabonga ke uNkulunkulu ngibongela nje abantu bonke bakulelizwe nabantu nje bonke bala ngoba baningi bebefisa ukuthi ake babona lempuzo ngiyathemba ukuthi khona abaqala akho nje babengaka abantu ukubona impuzo nansi impuzo lokho nizwa ngendaba yiyo leli impuza nansi impuzo sisazokwenza ke kube impuza nje bakuthiwa lapha kwaphuza benene washo njalo umnikazi walomuzi wathi kwaphuza wenele yithi sesithi kusempuza ngoba sija unqamule impuza phuza wenele bantwana kaNkulunkulu angazi ukuthi kubongwa kanjani ma ubonga uJehova ukuthi ubonga kanjani ake ngihliseke nje kancane nganansi ingoma amavesi nje amabili nje noma mathathu uNkulunkulu mangivumela wantelani fikile olandelwa izizwe zizwa ufikile simzile babazani babazani azizweno ufikile awakhuluma ngayeke aba aphorofu babazani wemadoda babazani sizwe nonke babazani Tota babazani azizweno
washo njalo uShembe konke wakushokho akukho ukukodwa okungenzekanga osekuseleke manje kunye kodwa futhi kuzokwenzeka ngoba wakusho sinalo lelo themba ukuthi kokwenzeka sekusele nje ukuthi abelungu bayihambele kubona ngomusa bangena indlela bayihambele naye adina thelele futhi inkosikazi sengiyahamba lapha mina semphindela kwelakithi indlu yobisisele naleso sisebenzi sakhe sisebenza kuma isikhona akukho futhi okunye ngoba njengami nje mina ngubonile konke kwasho uShembe kufezekile kosala khona ngoba kunjani ngiyabuka nje lokho bepaquza lapha bepaquza masiphuma la ziyabahleka inyoni bapaquza ubala kusase sizongena phakathi lapho hayi ngempi kahle amen usho njalo uShembe thina kasilwe uShembe khona nje uthi la wathi kumbuyazi ilathi njengabe lithatheni liphinde lisele emuva kodwa ngeke nithale liphinde lisela ngoba indlu lelali kuyo nibhidlizile la usala khona bisale selisebenza la nitani likhipha khona la kwaMdedele lelo lathi nje lile kwaMdedele washo ukuthi mina ngongena empuzi uphi namhlanje sempuza awu nkosiyama ngazi ukuthi ngathini konke wakushokho sikubonile kuyenzeka amen bathi abelungu esekuthiwa siyahamba lawo magogo bengikhuluma ngawo asehluma utshani base sizwa kuthiwa ibuyile incwadi ePitoli ithi bantu bakwambonambi kanisa indawo yakhanini izindlu ngokuthanda nakhe njengoba nani sase singasakhi ngeskin thina sekuthiwa masiphahleke izindlu ovuda kuphahleka hayi lokasemende udaka lolu nabasasi isidule abantu okumba isidule uxova udaka kuphahleka sase senze njalo ngoba kuthiwa siyahamba kanti ababuzanga kuShembe ukuthi uthini uShembe sathi sizowathiwa hayi ithuleni imthwalo yakhaneni manje laba babefuna ukwakha ngesitini abakhe ngesitini njengoba wayishilo uShembe ukuthi nothi imthwalo selithwele kuthiwa yethuleni pho manje umuntu uthi thina masithini thina batwana kaNkulunkulu ngabe okwethu kunye nje okufanele ngabe siyakwenza ukuthi sithi Shembe siphe ukukuthanda siphe baba ukuba sikhonze ngendlela efanele siphe baba ukuba siphume ezintweni ezingasisi endaweni ekahle osilungisele yona uShembe usilungisele indawo enhle kabi uma wenze kahle uyibona leyo ndawo ngomhla kuphela uyobona jawu kanti ngani uShembe engilungisela indawo enhle kangaka mina ngangenza lokhu nalokhu nje nansi indawo enhle wayilungisela yona kasazi Nkosi makusikhumbule uNkulunkulu singabantu basemhlabeni siyaduka imihla namalanga senze okungafanele sithi Nkosi sokhishwa kuwe baba usinqande uNkulunkulu omuhle senze okufaneleko kakhulukazi Nkosi yamakhosi ukuthandana sizwane singa maNazaretha ungalibuka iNazaretha elinye libuka ukuthi lo hayibo umfowenu lo uShembe usihlanganisile nje yini oyithalela kulo munye ngoba wena umfowenu iNazaretha elinye njengo uyazi ukuthi noma ngabe uhambe izwe uma usulihambile uma wabona iNazaretha umisibindi uphele konke ukuthi hawu ngaphila ngoba usubona iNazaretha uthi ngela kuphi ngela kuphi elakini njengoba sihlangene lapha nje sikhambi indawo ngeendawo sihlanganiswe uShembe njengoba sihlangene lapha sihlangene uNkulunkulu wethu munye uShembe pho mase ngubona mina le yini ingajabuli mina bafanele ngijabule manje ubone ngithi awusemphilile ngisho bukhulu uyawusho kuye ngiyagula ukuthi uzamthandazela usinde ngoba unale nto kaShembe wayifaka kuyena kodwa ukungethembi kuyahlupha ikhona lento kuthiwa ithemba umuntu usuka lahla ithemba ungabonilahla ithemba yethemba mawuhlala ngokwethemba yethemba izinto zolu uShembe akakhuluma into ingenzeki mase ekhuluma into kwenzeka njengoba silapha nje inakho silapha mawa kwakukhuluma mina nje ngaba sikho
kodwa kakhuluma umlomo ongathethi imanga sisho njalo sithi umlomo ongathethi imanga uma iseyikhulumeni into useyikhulumeni nakho namhlanje sila empuzi Bantwana kaNkulunkulu kuphela ilokho kufanele thina sikwenze sibuka ushembe kuphela ukuthi uthini kithi sibhekisaphi sithini simlandela kanjani kuningi ushembe akwenzile kulelizwe kuningi ngeke ngikuqede kuningi akwenzile la senzele khona wayenza umsebenzi la wacishe wawuqeda ngoba akukho la yengenza ngoba wayethi mayisuka la abesewelela ngaphesheya emkhayidini ma wayezoba nje uzo emkhayidini wayedlula la ebesewelela emkhayidini ngoba emkhayidini ma ungaphuma la kulapha wayewelela khona wafika benza uNkulunkulu bakhe bambona ukuthi uNkulunkulu nami konke wayebatshela khona kwenzekile emkhayidini lapha mawongena kulowa msuku wasemkhayidini wabe sekuba kanjalo lo musa benza lokho ngichaza izinto eziningi ngawo kunesikole kunenkuzimalanga ecollege lapha isikole sabona ushembe wathi sokwakha isikole wavela wakhomba nje okhaleni wathi la kwakha isikole esikhulu namhlanje ungahamba lapho ufice leso sikole washe mandulo ushembe wathi ngoba nesikole sikhona namhlanje leyo college ufunda nje impela uqede uzuqede lapha emkhayidini kwasho ushembe wasibona leso sikole nganganga ukuthi sakhe endaweni kaShembe leso sikole ngoba sabonwa uye abantu bathi uthini manje ucanti kosuku isikole lesibuye sizela sakhiwe leso sikole ifunda ingane zami ifunde khona zaqeda zaphuma seziye ema-university ziphuma khona lapho leso sikole sesiprofeto siyahlonishwa kakhulu ushembe owenza konke lokho uthi kubaba wami esehambile emhlabeni ubaba ongizalakho uma efika ngale kwelizakho uthi uyaqhamuka ushembe uthi uyaphenya lelo bhuku labalishoko singalaze solibona nathi mhlawumbe ngomhla kuphela uyaphenya ibhuku uthi cha awukabe isikhathi sakho sikafiki phindele emuva bathi sebekhale batshela bayabona ubaba ho nangu mthiyane vuka uthi bayivuka ukuthi hayi sembuyile abantu abami yini mbuyiswa ushembe uthi isikhathi sama sikafiki uthi mina ngohamba ngokhisimusi bathi hayi lona usedideke ingqondo wenziwa lokhu ukuquleka kwakhe kade sefika lento ayikhuluma kho kayikhophe ukade sefica ushembe mtshela uthi wena uyohamba ngokhisimusi enyangeni kakhisimusi uyohamba ke makukhisimusi wena ubaba wami ongizalakho begula abesenibuza nje kambe lenyanga yipi batabami bese nisho ke mani ngasho yena nje ukhisimusi uDisemba athi ngisazophila ushembe wathi mina ngohamba ngokhisimusi kwenzeka isimanga bantwana kaNkulunkulu ngempela wahamba ngenyanga kaKhisimusi December 17 waphuma umphefumulo kubaba 1972 waphuma njengoba wayishilo ushembe ukuthi wena awukadingeki la wena inyanga yakho uhamba maku December kuKhisimusi wahlala iminyaka baba washo kubaba wami ngakazalwa mina ngibekhona nje esho ukuthi wena uhamba ngoKhisimusi ngizalwa nje mina kade washo ukuthi baba wami uhamba ngoKhisimusi bekushaya uDisemba sibe cha kagulu baba uyaphila shaya uDisemba baba hayi ukhona baba uyaphila kwathi mase egula ngaleyo mnyaka sekuneminyaka nje sekuhlanganise nje 20 weminyaka ngedlule Disemba sesishaya batabami sengihamba ke manje nambala wahamba uthi ushembe wathi mina uhamba ngoKhisimusi nambala uhambe ngoKhisimusi singathi ubani lo singathi ushembe kanti uNtoni yini singaya kanjani ukuthi sithi uNkulunkulu ngoba uye phela ophethe wazi ukuthi ukuzokwenzeka ukuthi manje ayishinto yenze konke akushilo kwenzekile nansi imkhumbi wayikhomba imkhumbi le wathi kophuma imkhumbi la ukhomba leso sitimela uthi kophuma imkhumbi la ithi kophuma izitimela zamanzi zophuma mawukusuka lapho uthi izitimela ngazo mazifikile eshunini ezilapha ekubeni lelo walishoko kwashishembe sithi bani ke lo ukhuluma into ozokhohlwa uthatha ukhohlwe
ubuya kuyeka ngemva kweminyaka usuguga bese iqhamuka lento wayishoko busuza uthi ushembe wathi batwana baNkulunkulu sehluleka kumkhonza kufanele sihlobo sithele izithelo zokholo isho njalo ingoma asithele izithelo zokholo umuzi wamanazareta ritayelapa asiya unale umuzi wamanazareta ritayelapa onale ukazimula angapezu yagwelanga ukazimula ungapezu umkhokheli eli wakhona ke munye la uchaufa Nazareth sikhonza into enjalo thina nikhonza ingalangadla nikhonza into nje enganyakazi ukuthi kuzamazama zonke izinto ziyale ithule nje tu nikhonza into enjalo ke asibambelele batwana bakaNkuluNkulu ngoba uma uhlulekela ufuna kuvela uyihlalele ekhaya ubuhlulekile akukho lapha futhi ongathi yozama yoyini oyizama uma uhlulekela ngoba yona indawo yokuqala indawo futhi yokugcina mawuhluleke lapha uyisehluleki nasezulwini wabo usufika usuyalahla uhluleke ekugcineni usulibona izulu ngoba mawula ususemnyango wezulu mawusulapha ususemnyango wezulu osemakhosi ngizothanda uNkulunkulu omuhle ukubongela abantwana bakho kakhulukazi ngabe nginephutha mangabongi umsebenzi abayenzela ngokukhulu ukusheshsha abantwana bakaNkulunkulu ngoba sase siphuthuma isikhathi sisibona ukuthi siyasondela mawuzwa ngoJanuary lolungisa uFebruary no March April babula baba 15 April wasela manje sikwenze konke ngespeed kodwa sithi batwana bakaNkulunkulu abatwana kuyacaca ukuthi uyena oyebanika amandla ngoba akukho besikwenze ngathi nje kumlingo mina ngikwenzile nabashumeli khona umlingo kwenzile kuphela kuhlangana mabe sesiye kushiwa into sihlangane sibe into eyodwa akukho ukudlulela komithi nje bonke abantwana bakaNkulunkulu ababe nesandla kulungiswa la kwenziwa yonke into bonke nesecretary yakwamthetho angeke ngishiye ngaphandle ngoba nayo yafika bikhona lapho sibambisene nayo senza konke kwaNkulunkulu njengoba nibona ngathi kuzamekile sithi thina sizamile kodwa sithi uNkulunkulu sazozinika amanye amandla ngoba akhona lapho siyakeneli khona siyafuna ukuthi ngokulandelaka funa ninethezeke nje abantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu ethuna nje sikhumbula nifike yina ninetheze ungafiki lokhu hlupheka lokhu ubambana nesicapha singafuni ukuvaleka bamba isicapha sikuvumelakho njengesisekhaya kuwe sifuna into enjalo abantwana bakaNkulunkulu uzosinika
uNkulunkulu uzosinika uJehova amandla sizowacela khona phonyazini amandla losinika amandla akukho la isethembele kwinthike kulabo bantwana bonke ababe nesandla la ekhaya kusetshenzwa kwenziwa yonke lento bisiyenza ngokusheshsha nasi pulpit bayenzile amakhosazana la entethelelo ba ngesikhulu ispeed nansi pulpit nayibona phambi kwenu bingekho niyayazi kade yilapha sayisusa leyana nje sayidiliza ubaba wayesejikile lapha emgwaqeni u-N2 sayithela phansi ngokandakanda bafika ubaba sekuyi-level njengathi akusuka ngalutho lapha sekwenziwa nje ispeed kodwa engubongakho uJehova uma efika ehlale kahle la kungabi bikho bantwana bakaNkulunkulu okudumaza abantwana bakaNkulunkulu nje babebuthene lapha ngifisa nje mina kube muhle kube kuhle kube mnandi bahlale kahle sibaphathe kahle sizame ngayo yonke indlela ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla sikwazi ukubaphatha kahle bonke abantu abaphathi balomuzi isilokho sikucela kuJehova ukuthi asiphe amandla ethi noma sephuma la asishiye namandla ukuthi asingavilaphi ngoba ukuvilapha nomthandazo uyasha lapho ukuthi kuyisono ukuvilapha bantwana bakaNkulunkulu asingabona amavili akusho ukuthi uyoza uma kuthiwa nanku umsebenzi la wenuyosa ngoba uphethe imali woza ngisho uyimali kwasawena ukuza kwakho nje la ufika ukuthi nikeze ngabe ucelemba beyiphikisi kunika usebenze hayi uqedile uyeke ukuthi imali akunayo woza uzosebenza ilokho nje ngicela khona ngiyabacelela kuNkulunkulu isibusise abantwana bakhe bonke nje babopheke ngaphandle ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba Nkosi busise amazwi ezweni siyabonga amazwi amnandi sephiwe ngumfundisi wenkosi Inkosi zimbusise sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 43 143 sizocela umvangeli ungwenya wakhona lapha ekhaya sifole nesihlabelelo Inkosi imbusise Nkosi kusiphambe kangcwele